Lama I mahungu ya Xitsonga eka SABC hi mihashela twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. The application is dismissed. Khomixini ya madlanga yi bakanyele etlhelo xikombelo xa Brown Mokgotsi xa ku lava ku susa murhangeri wa vumbhoni Matthew Charles Carlson. Going home to my wife, my kids, my mother. I'm feeling good. Thank you. If you're looking for a smart soundbite, I don't have one. I'm going home. I have total faith in the justice. Xirho xa Palamende Fadil Adams wa vandla ra NCC u ya etlela ekaya namuntlha endzhaku ka 10 wa masiku exitokisini. Eka mitlangu ku sale 27 wa masiku ku ya eka USA Canada Mexico 2026. Baka hina I nkarhi nakambe wa mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Hi hasha ni le ka channel ya mahungu ya SABC le hayi hi vuhaxi bya DTT. Riperile. Khomixini ya madlanga yi bakanyele etlhelo xikombelo xa Brown Mokgotsi xo koxa leswaku murhangeri wa vumbhoni Matthew Charles Carlson a susiwa kumbe a nga vi kona loko Mokgotsi a nyika vumbhoni. Xiboho xexo xi endle leswaku Mokgotsi a boheka ku ya emahlweni ni ku nyika vumbhoni hi ku konanisiwa hi Charles Carlson. Mokgotsi a hehla Charles Carlson hi matikhomelo yo biha. Kambe Commissioner Sesi Baloyi u boxe leswaku Mokgotsi u hava vumbhoni bya ku seketela swihehlo swa yena. Ni xikombelo xa magqweta Mokgotsi xa ku lava ku sivela ku ya emahlweni ka ntshamo na xona xi ariwile. The application is dismissed. Reasons will be given during the course of next week, and Mr. Mokgotsi will be led by the Chief Evidence Leader, Mr. Charles Carlson. That's the effect of the dismissal of the application. Chair, I have been instructed to place on record that in light of the outcome of the recusal application, Mr. Mokgotsi wishes to bring a review application. We thought it prudent to bring it to the attention of the Commission. But because there's no interdict at this stage, we will be continuing with the hearing of the evidence. Kasi endzhaku loko xikombelo xa yena xi bakanyeriwe etlhelo, Mokgotsi u vonake a nga ha swi tsakeli kahle ku hlamula swivutiso hi vuenti. The person who you refer to as your co-handler says there is no such thing as a contact agent. Do you want to comment on that? I'm not going to incriminate myself. And that person also testified that you and he were homeboys from Soweto and knew each other outside SAP's work. What is your response to that? I don't want to incriminate myself. Xirho xa Palamende kusuka eka vandla ra NCC Fadil Adams u ntshunxiwile endzhaku ko tshama 10 wa masiku exitokisini. Adams u nyikiwe bail ya 10 wa magidi ya tirhandi hi khoto ya le Pinetown eKwaZulu-Natal. U hehliwa hi vukungundwana ni ku nghenelela eka mintirho ya maphorisa. Endzhaku ka masiku ya 10 a ri exitokisini, Fadil Adams u ntshunxiwile. Vachuchisi a va kanetana na bail va vula leswaku Adams a nga ha balekela maphorisa no kavanyeta timbhoni ta mfumo. Kambe gqweta ra yena u angule hi ku vula leswaku Adams a nge se tshama a balekela maphorisa, naswona mahanyelo yakwe na leswi a swi vulavulaka a swi nge vi xikongomelo xo va a tsoniwa bail. Majistarata u pfumele leswaku Adams a ntshunxiwa hi bail. U tlhele a laya Adams leswaku a xixima nawu. You are granted bail in the sum of 10,000 Rand cash. Your matter is remanded to the 14th of August 2026, and thereafter on such dates, times and place to which these proceedings are remanded until a verdict is given. You are not to communicate with witnesses for the prosecution
namely members of the South African Police Services, whether it be the political task team members or other members, the members of the Durban Metro Police Services, employees of the Department of Correctional Services, and as I've indicated, the members of the PKTT unit. I'm going home to my wife, my kids, my mother. I'm feeling good. Thank you. If you're looking for a smart soundbite, I don't have one. I'm going home. I have so much faith in the justice system. NPA va ri va enetisa xiboho lexi na swipimelo leswi nga vekiwa hi khoto ehenhleni ka Adams. Mhaka leyi hundziseriwe ka n'hweti ya Mhawuri hi siku ra vu-14. Phorisa leri nga yimisiwa entirhweni Sergeant Fanny Nkosi a ri ekhoto ya Thohoyandou eLimpopo namuntlha. Nkosi u hehliwa hikuva a teke tidokete eThohoyandou hi ndlela ya vuxisi, a vula leswaku u tiyisa eka tihofisinkulu ta xiphorisa ePitori kasi a tiyisa eka rakwe. Nkosi u hehliwa nakambe hikuva a endzele xitichi xa maphorisa xa Thohoyandou laha a nga fika a titivisa tanihi colonel wa maphorisa. Nkosi u hehliwa hikuva a tlhele a koxa vumbhoni lebyi nga kuma hi maphorisa lebyi katsaka Saka ra Mbangi. Nandzu lowu Nkosi a nga nghenelela eka wona wu fambelana ni ku va khomiwa ka muhehliwa loyi a nga kumeka ni swibuluki na timbangi. Nkosi u languteriwa ku endla xikombelo xa bail hi n'hweti ya Mawuwani. Loko ha ri ka mahungu ya tikhoto, n'wamabindzu tlhelo n'wamathekisi Opa Sindani u vula leswaku u hava nandzu. Sindani a endla xikombelo xa bail eKwaggafontein ehandle ka Joni. Sindani a endla xikombelo xa bail ni vahehliwakulobye Joe Sibanyoni, Daniel Masilela na Philemon Msiza. Vahehliwa hi milandzu ya ku koxa mali eka n'wamabindzu. 11 wa vahehliwa lava nga kumeka ni michini yo endla swidzidziharisi leyi durhaka mabiliyoni wa tirhandi eSwartrechtens eNorth-West a va ri ekhoto na vona. Vahehliwa va katsa ni vaaki va le Mexico. Lab ya vumunhu endla swidzidziharisi leyi nga kumeka laha tikweni yi vikiwa ku va yi fambisiwa hi vanhu va le tikweni ra Mexico. Ku khome vaehleteriwa va 11 naswona a va ri ekhoto namuntlha. Maphorisa ya Hawks va ri vulavisisi byi karhi ku yisa emahlweni. The members of forensic science laboratories are still collecting evidence as well as counting as to how much these drugs were worth, as well as the equipment that has been used. Product that has been amassed is up to 481 kilograms, which amounts to almost millions. And when we add with the equipment, we are looking at least 1 billion rand. At this stage, we are looking at this incident as transnational drug trafficking. Kambe vaaki va hehla kumbe gingiriko leyi a endleriwa erivaleni ku tlula malembe mambirhi. This police officers that's been stationed here in Swartrechtens pass that farm every day and they didn't smell anything. I'm hurt. Pula mi botlhoko thata gore batho ba tsego ba tswang ko teng le ma Mexican e be ba tla mo North-West mo Swartrechtens mo plekeng ya rona e leng gore e siame e didimetse ga ena modumo e ba tlo tista di-drugs mo plekeng ya rona. Vahehliwa va ta va ri exitokisini naswona va tlhela ekhoto vhiki leri taka hi Ravuntlhanu. Loko vuya emavhengeleni, President Trump a gimeta rendzo ra yena eChina. Hi yisa emahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC2 ku tlhela hi langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Khomixini ya madlanga yi bakanyela etlhelo xikombelo xa Brown Mokgotsi xo koxa leswaku murhangeri wa vumbhoni Matthew Charles Carlson a susiwa kumbe a nga vi kona loko Mokgotsi a nyika vumbhoni. Xiboho xexo xi endle leswaku Mokgotsi a boheka ku ya emahlweni ni ku nyika vumbhoni hi ku konanisiwa hi Charles Carlson. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku vukungundwani ni matirhelo yo biha eka timasipala hi swona swi kavanyetaka mphakelo wa vukorhokeri eka vaaki. Ramaphosa u boxe marito lawa hi nkarhi lowu a nyika vumbhoni kumbe mbulavulo epalamende ya swifundzankulu. Vaaka ndhawu laha va boxe ku tikeriwa ka vona
swin'wana swa nkoka swinene leswi va vilerisaka mayelana ni mphakelo wa vukorhokeri i mintlhontlho ya gezi. Va rila hi swo fana ni mihocho ya migodi leyi nga tirhiki kambe yi tama ya ha pfulekile ni ku tsandzeka ka migodi yin'wana va vuyerisa. President Cyril Ramaphosa loko a vulavula ni vurhumiwa bya huvo ya swifundzankulu hi siku ro hetelela ra nhlengeletano u pfumele leswaku timasipala to tala ta tsandzeka ku nyika vukorhokeri hi laha swi faneleke. Ha re bua sentle mmuso wa rona wa bommasepala ke moo go senyagalang dintho tse dintsi. Ramaphosa u tlhele a tiyisisa leswaku vukungundzwana ni vukanganyisi eka mfumo wa miganga swi fanele ku fika makumu. Now, I am pleased to hear that the engagements that have taken place were one, well attended and were vibrant and productive. Now, this is a demonstration of what we need, Honorable Chairperson, to do on a more regular basis, even in smaller groupings. What emerged, I'm told, from this engagement is that local government needs to be at the center of our efforts to build a South Africa of equality and dignity for all. Ramaphosa u kombele huvo ya swifundzankulu ku tiyisisa leswaku nongonoko wo yisa palamende eka vanhu wu tisa mbuyelo lowu vonakaka eka vaaki. Hi hala tlhelo bandla ra ANC ri tivise leswaku ri seketela xiboho xa President Cyril Ramaphosa xa ku lava ku tlhontlha xiviko xa phalaphala lexi nga humesa hi phanele leyi tiyimelaka hi yoxe. Matsalani General wa bandla Fikile Mbalula u boxe leswaku ni nhlengeletani ya huvonkulu ya bandla leyi veke kona vhiki leri a yi kalanga yi nga bula hi loko ku ve President Ramaphosa u fanele ku tshika ntirho. The National Executive Committee have recorded our unanimous support for the President's decision to lodge that review application in the High Court, accompanied by any other legal procedures as his lawyers may advise. The National Executive Committee has endorsed that approach unanimously. I want to be very clear about something on behalf of the ANC. The exercise of constitutional rights by a citizen of the Republic, including a citizen who holds the office of president, is not an evasion of accountability. It is the substance of accountability. Accountability under our Constitution is exercised through institutions and through the rights those institutions guarantee. To suggest that the President should not exercise the constitutional remedies that the court itself preserved is to suggest that the office of the President strips a person of rights that every other South African enjoys. Minkanerisano ya mabindzu exikarhi ka President wa America Donald Trump na Xi Jinping wa China yi fambe kahle. Varhangeri lavambirhi va tlhele va sayina ntwanano wo seketela ku tisa kurhula eIran. Kasi China va tlhele va tivisa leswaku va ta xava kwalomu ka 200 wa swihahampfhuka eka tiko ra America. Siku ra vumbirhi naswona ro hetelela ra mburisano exikarhi ka President Donald Trump wa America na Xi Jinping wa China. Varhangeri lavambirhi va kanerisana hi mhaka leyi vilerisaka ya vuhlayiseki ngopfungopfu ku sukuselana mati loku nga le ku humeleleni eIran na vumundzuku bya Strait of Hormuz, ntila wa nkoka eka matiko ya misava yo endla bindzu. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. President Xi Jinping uri ku ta ka Trump eChina i mhaka ya nkoka uri matiko lavambirhi ya kume ndlela yo tirhisana. So far,
We have established a new relationship between our two countries, a constructive and strategic relationship. America na China va tlhela va fikelela ntwanano wo kurisa ikonomi exikarhi ka matiko lamambirhi. Trump u tivise leswaku China ri pfumile ku xava 200 wa swihahampfhuka swa khampani yo maka swihahampfhuka ya le America ku nga Boeing. Leswi swi ta pfuna xiyenge xa mabindzu ro endla swihahampfhuka eAmerica. Vaakatiko va le China eBeijing va amukele ku pfuxeletiwa ka vuxaka bya matiko lamambirhi. Berry swi nga ha cinca xiyimo xo biha xa ikonomi ya misava. Rand yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 64 cents, pondo i 22 rand 20 cents, euro i 19 rand 35 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 16 cents. Minkavelo ka JSC a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,555 a ounce, platinum i $1,985 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $108.51 hi mphongolo. Kasi ka mitlangu, nyanyuko wa World Cup wu sungula ku tikomba exikarhi ka vaseketeri va ntlangu wa bolo ematikweni yo hambanahambana ya misava. Mphikizano wa xidlodlo xa misava wa sungula n'hweti leyi taka eUSA, Canada, Mexico. Ku lo sala ntsena 20 wa masiku ku va rin'wana ra matiko lawa ya nga ta rhurhela World Cup Mexico ri pfula mphikizano hi ku ombana na Bafana Bafana entsinza wa Mexico. Ku ta va ra mune xipano xa Afrika-Dzonga xi nghenela mphikizano lowu wa xidlodlo xa misava. Bafana Bafana va ve xiphemu xa World Cup Finals ro hetelela tanihi tiko ro rhurhela mphikizano hi lembe ra 2010. Bafana Bafana va le ka Group A kun'we na Mexico, South Korea na Czech Republic. Kasi kwala estudio hi na un'wana wa vaseketeri wa ntlangu wa bolo ya milenge, Shimi Nkuna, lo a tivekaka hi vito ra Papa Wawa. Papa Wawa u ta va a ri kwale eMexico City loko Mexico yi pfula mphikizano hi ku tlanga na xipano xa Bafana Bafana. Papa Wawa mi amukela. Ni rhandza ku khensa loyi i Vinicius Mutsi lo a tivekaka tanihi Papa Wawa. Ni rhandza ku perisa na lava nga le kaya va langutaka va ri kule, ngopfungopfu lava ni langutaka va ri eka muganga wa ka hina a kaya a handle ka Dzanini a Nkambako ka N'wamito. Hi byele mi titwa njhani tanihi un'wana wa vaseketeri la nga hakeleriwa ku ya vona Bafana Bafana aka World Cup? Mbilu ya mina yi tele ku tsaka swinene ku va ni ri un'wana wa lava nga langiwa ku ya seketela xipano xa Bafana Bafana eMexico. Ni tsake ngopfu swinene ene ni ri eka ndzawulo ya swa mitlangu ni khensa ni vuyelela. Tanihi un'wana wa vaseketeri i yini lexi mi nga xi langutelaka eka Bafana Bafana kumbe eka mphikizano lowu? Mi ta tsundzuka leswaku game leyi nga ta hi tlanga na Mexico, it will be a repeat ya leswi nga endleka hi 2010. Hi pfule ntlangu wa 2010 FIFA World Cup tanihi Bafana Bafana hi karhi hi hosta tiko ra Mexico. Sweswi i tiko ra Mexico leri nga ta ri ya hi hosta, and I can say celebration ya hina it was short lived loko Mexico yi ve equalizer. We are going back there to do a revenge, and na ku tshemba leswaku hi ta kota ku huma ka group stages ya ka ti knockout stages, because I think it only takes a win and a draw leswaku ya mahlweni. Na ku tshemba leswaku Bafana Bafana hi ta kota ku huma eka group stages ya ka last 32. Se mfamba rini ku ya a Mexico? A Mexico hi famba hi ti 8 ta June. Okay, so ma nga hi hlamusela hi komisa biva hi van'wana mi famba ku na vona ku ya aku hlaleni ka ntlangu lowu? Mi ta tsundzuka leswaku Minister wa Sports Gayton McKenzie va tivise tisapotara ta ku huma ka swipano swa ka PSL swi ri 16 hinkwato ka Kaizer Chiefs laha ku nga vanhu vambirhi ku fana na va White Shangani, Mamelo Maka from Mamelodi Sundowns, PhD loyi ni humaka na yena kaya a Dzanini la humaka Dani i ta va un'wana lava fambaka na vona ama fans wethu na vona ku ta va un'wana lava i fambaka na vona eka World Cup.
papa wawa hi khensi swinene ku burisana na n'wina. Ni khensa ni vuyelela inkomo. Hi swona hi ndlela yaleyo hi ya gimetisa xisweswo mahungu ya Xitsonga eka SABC2 kambe mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomo. valambyana khensa ku seliwa nkarhi ri haperile a leswi xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga madyambe namuntlha ku langutile maxelo ma kahle ka ndhawu to hambanahambana ta swifundzankulu loko hi languta xifundzenikulu xa Limpopo kona ku nga ta va ku ri na mapapa na ku ya ka xifundzenikulu xa le Mpumalanga ku katsa na xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal laha hi nga languta tichansi ta le hansi ta mpfula na vatirhi kwalomu ka uma 30% kasi loko languta xifundzenikulu xa Eastern Cape na Western kona nakona u nga ha languta laha ku nga ta va ku ri ni mapapa eka madyambu ya namuntlha kasi ku ri ka siku ra mundzuku timpfula ti yisa mahlweni loko languta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal ku ya ka le xifundzenikulu xa le Mpumalanga ku katsa na xiphemu xa xifundzankulu xa Limpopo leswaku maxelo ya swifundzankulu ya tshamisekile hi rhanga xifundzankulu xa Gauteng ku langutela maxelo ma kahle swinene lama nga ta ma horile loko languta ndhawu ta fana na le Pitori ku ta va ka ri horile ka ta va 11 ku ya ka 23 kasi languta Joni yona i ta va ka 8 ku ya ka 28 kasi languta Vereeniging yona i ta va ka ya eka 21 hi languta xifundzankulu xa Limpopo ku langutela maxelo mo kufumela loko hi languta etindhawini to hambanahambana ta xifundzankulu Thohoyandou i ta va ka 13 ku ya eka 22 kasi languta Lephalale i ta va ka 14 ku ya ka 26 Giyani languta to Giyani ndhawu ta Malamulele Phapazela Mkhumu na kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene eka siku ra mundzuku kasi loko nguta xifundzenikulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo mo kufumela ku na ndhawu ta fana na Maxixini ta va ka ri kufumerile Skukuza ta va ka 18 ku ya ka 25 kasi languta eMalahleni i ta va ka 19 ku ya eka 20 ku languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo hola ku ta Ulundi ta va ka ri Richards Bay i ta va ka 18 ku ya ka 24 kasi loko languta ndhawu fana na Pietermaritzburg kona i ta va ka 12 ku ya eka 20 kasi loko languta xifundzankulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hola ku languta ndhawu ta fana na Busubukwe ku ta va ka ri ku horile kasi loko Manana ta va ka ri horile kasi loko ndhawu ta fana na Mthatha yona i ta va ka 7 ku ya eka 23 languta xifundzenikulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle laha u nga ta va ku sungula ku huma dyambu eka tindhawu to hambanahambana loko tindhawu to fana na George ku ta va ka ri ku horile kasi loko ta Cape Town yona i ta va i ri ka 8 ku ya eka 21 hi languta xifundzenikulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo ma kahle swinene laha u nga ta va ku kufumela ka ndhawu to hambanahambana ku ri mani ku ta va ka ri kufumela Springbok ku ta va ka ri kufumela kasi languta Kimberley i ta va ri ka 5 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa le Free State xona u nga langutela maxelo mo kufumela ku ta Bothaville ku ta ka ri kufumela Bloemfontein ta va ka ri kufumela kasi languta Bethlehem yona i ta va i ri ka 1 ku ya ka 20 ku ta va ka ri ku titimela nyana ka ndhawu to fana teto languta xifundzankulu xa North West u nga langutela maxelo mo titimela na mixo kasi loko nkarhi wo famba ni nhlekani ku ta va ka ri ku hisa loko ndhawu to fana na Rustenburg i ta va ri ka 9 ku ya eka 26 ka loko ndhawu to Potchefstroom i ta va ri ka 6 ku ya ka 23 Mahikeng yona i ta va i ri ka 7 ku ya eka 25 kasi loko ta Tosca yona i ta va ri ka 10 ku ya eka 24 la ku ri maxelo ya mikhomelo wona ka madyambe namuntlha ra perile.